Jadi last meeting may biyangi di Julun di Jabumi. Nang rapat meeting mahamu na dua, asa dapo tak kamu siapa angka. Lapan tolu. Las tolu ma angka kimbang. Benar hebat mau nongol. Lapan tolu. Bah, si Jackson. Sejo. Lu maju ya. Nek sajo satu kijo. Kim. Dia hubegi duping amor doko. Biasa mak, tupulin di silipong manor chip. Begi duping situ kapi itu nggak manor chip po. Dong horwalwalmu. Nanti kos-kosi mau lehon. Bahwa sendiri baru gue sokko, begi nganong krok gue sokko. Biasa mak. Mangarumus. Sendiri pe mangarumus nih. Iya gayam saya homan atau tikus di pertibion. HP sarupa naso tikus di dana dua. Hudul maju satu kit. Tortulia horwalau pergi. Isi dope. Bagi musim ada dak buka dope to kapi dope hari. Biasanya ada toko buka jebuelu do. Nah hebat mau ngopi. Asik kopi mon paet. Warna pe kopi ibu hodo asli ni dari kopi bapaet. Molo manis sedon do warni ibu hodo. Kecuali molo budok pernah Jackson mangopi joho ngaisi gulena. Baru matong gimana? Ini aku pinelo soal kopi. Ya do kopi dengan bergula. No nak kurang biji mak kata-kata lo maju au. Kopi pe sumber dai. Hudul maju ya ratu dia hurwa. Musim nga pegi dope nga mga rumustogen ho. Ano maksudku? Katar kilala. Ditembak 2 angka, daputan nasaon. Ditembak 3 angka, daputan nasaon kan itu. Terhilala, masih durung-durung. Ngemeu bimo nga buli sokura ho. Nga tembakot to kila sarong masih durung-durung. Nung marsay do robeon. Ibu horo. Siya mapakilalaku na pagsada. Buaning. Jadi kan mernipi mau nabu dari nai, mimpi ketemu anjing. Jadi hucek mah di ere-ere. Anjing nomor 11 satu-satu kan itu. Bahwa mau tembak masa pulang. 10 lembar. 10 lembar. 10 lembar. Buat masa 10 lembar kan 11. Dung sore nai nak keluar welu-welu. Dia penasaran aku kan. Bahu cek mau welu-welu di ere-ere naraku kan. Habe kotoran. Jadi tembak ko sede-sede anjing. Habe nak keluar welu-welu kotoran. Jadi kan suku-suku dorohaku. Ayah do nuai kaidan miao. Hubungan nih anjing doh kotoran. Memang sama-sama angka kembar doh halakon memang. Dangi anjing 11, kotoran welu-welu kan itu. Lo memang sama-sama kembar. Ale nga beda uhui. Siat anjing tuh kotoran. Jadi ala ni penasaran nadangi bahu sabung musina burumi. Dangi usabung ma musina burumi las marnipi mau sabungan nipi nasi nabudari. Hanmu. Jadi du keluar nomori. Si welu-welui ala ni penasaran ko isabuk ko musina muru. Cihu bereng ma di sini. Kotoran. Last meeting may biyangi di Julun di Jabumi. Ima parsial gue asih betul. Dang sahat do pinipikku. Dang saya do pinipi. Ngetor dulu au sugerian sabar au nanggo apalagi 5 menit. Upaima sampai meeting biyangi. Urasa tumpus do memang si welu-welu on 10 lembar. Jadi last meeting may biyangi di Julun di Jabumi. Nangko rapat meeting mahamu na dua, asa dapo tak kamu siapa angka. Jadi